Grad Gračanica i Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanice organizuju dvodnevne poslovne susrete pod nazivom SAPO Gračanica 2024. Cilj susreta je predstavljanje poslovnih potencijala i ideja. Među brojnim izlagačima je i Grave osiguranje d.d. Sarajevo, jedno od najstarijih osiguravajućih društava u Evropi. Naša tema je povezana sa organizacijom ili sa idejom Udruženja poslodavaca grada Gračanice za nabavkom jednog vatrogasnog vozila koje je neophodno za ovakav grad, prije svega za spašavanje imovine, ali ko zna i za ljudskih života, i to je povezano sa našim proizvodom Grave biznis, dakle koji održava, osigurava i rješava štete, nadoknađuje štete iz požara, poplave, ovo što je najčešća situacija i što će u budućnosti biti još više. Nažalost, ne najavljujem, ali i tako. Misija Grave osiguranja je pružiti klijentima najviši nivo usluge. Dijeluju kao dio Grave koncerna koji danas posluju u 14 zemalja u Evropi. U Bosni i Hercegovini smo prisutni već 25 godina, ali bez obzira što mi planiramo i razmišljamo globalno, mi djelujemo lokalno i veoma je važno povezivati se sa lokalnom zajednicom, sa biznismenima, sa udruženjima poslodavaca, političkim zajednicama, ali prije svega sa privrednicima, jer mi osiguravamo upravo tu privredu, odnosno naše građane. Grave osiguranje je uprkos izazovima u poslovanju posljednjih godina pokazalo otpornost na krizu i ispunilo svoje ciljeve. Sama riječ da smo mi skoro 200 godina kompanija govori da smo prošli sve krize finansijske. Prvog svjetskog rata, drugog svjetskog rata, 2008. i tako dalje. Prolazimo sada inflaciju, recesiju i tako dalje. Naši planovi su zacrtani već ranije i mi već sada imamo viziju kako narednih 5 do 10 godina odgovorno, dugoročno, stabilno i sigurno poslovati. Naša solventnost, to jest odnos između potrebnih sredstava i raspoloživih sredstava je preko 200%. Dakle, ako je nama potrebno 10 miliona za isplatu šteta ili doživljenja, poreza, doprinosa, plata i svega ostalog, mi imamo na raspolaganju 20. Nisu ti novci od bilo kuda. To znači da odgovorno upravljamo tim novcima osiguranika i reinvestiramo dobit u našu stabilnost, odnosno mi doprinosimo stabilnosti lokalne zajednice, odnosno države Bosne i Hercegovine. Kroz poreze, kroz doprinose, kroz ovu sigurnost koju pružamo građanima. Kao što sam naglasio, 40.000 porodica ima osiguranje ili 60.000 vlasnika vozila ima sigurno pouzdano osiguranje. Strategija poslovanja i karakter Grave osiguranja predstavljaju garanciju da se sa vašim sredstvima raspolaže na pravilan i odgovoran način.